Aindi karibu muno ndino nenania wa imwe kwa imwe panatwi na ATETI ala MEYUMILITYE cha Ungavana kaunti ya Kitui ATETI na tatu aindi ndino onenania o meroke twatatu na NIMO mabikie umwe Daniel wa aibikano wa itubiri tena mbakwa bokeka nitwatagwa ni asko ni kitumi chao utanabika ndele MUSILA waloko KIVILA kina chama cha JUBILEE aindi mbe utoto na ATETI eli Dr. Jonathan Kenya kwanza karibu mheshimiwa naende trainer yake Dr. JULIUS MALOMBE gavana wa Mbeya wa kaunti ya Kitui kwa KIVILA na chama cha upandele wa wachanio ya Azimio wa Kenya Coalition Party atoisema unaenda ni o ninyi rasa sikiruku wa Zomo kwa Motongo TV na Motongo FM na panita wa Debra Mania kuma Radio Thome Catholic Diocese ya Kitui naende sina ngokosa mianya jitoto kalende enda kwa ngokosa ibuso ino mwatagwa ala mwendeni wa nyumba ino mwatagwa ni asko kila mchaileka na kila twaileka kwa uni enda kodingelela kana twendeni wa nyumba ino kwanda ya simu sionde nenda siko silent simu sionde siko silent please nikanwese ya twende sionena nya ndona kwa simu na okeze wa we sifaka rwangi au simu siko silent na twendese onena nya atio andwala meo kuma kamera ni moma inapitwa maitembea kuliba yanondo mende no hukumi mwili endebano kwanda ya tumianisie inya masa asu medwe madela kuupa ye kutembea kuliba kanibaya chakeli ni kwa alatwe na mo alani ATETI maitu alame kuitia KIVILA cha Ungavana kwanda ya tuidho watu imunenga ndatika ile kila umwe kuelesia kana kusongea makolyo ala tupedwa tumukolete ko twedwa wona na senda takasia kunese adala kwanda ya no kungamile vo na twenenga moteti ungi kana motongo ungi mwanya weseithia nake ni wavikia na kusongea makolyo kuni kwa tene twelewa noa ndeni wa nyombeno kwanda ya tumianisie tumine twatie meo isu twavikia na kumia ni kwa tati meo numuno no toka vikia na kumianisi asante. Naindi nienda kumadhocha candidates alamembe waitu ni kana matunenge ndeto siosya kwambi ya debate kana unena niya wa muthenyani wa umundi tukethie na witu tapia oyulu waku obanini ndatika nile kila umwe tuambie na mheshimiwa Dr. JULIUS MALOMBE. Kwanda ya tumiaka nini? Nimuvea muno askofu wa Catholic wa Kitui Bishop Mwegela na tongo ya langi makanisa na alame kumoderate debate ino ya umundi na nduonzi alamoki makusi unene wotu kwedwa na umundi kwa masito nito wa Dr. JULIUS MALOMBE na mwana wa siewe ba Kitui na somea primary na secondary ba Kitui na di masako high school kanela yetu A-levels na umavuna di University of Nairobi anesa kuiyo laya neka masters yambe na siokaya ya kela neka PhD na kwa udokumini nzukumite serikali nidukumite private sector na gavana wambe wabaki Kitui kwambi ya mwaka wa 2013 mpaka 2017 umundi nyono tani kwedwa ba na ni kwatia nitukwedwa na debate zeo tunenga ni vision yitu manifesto yitu tu elaborate na tukedwa andu maito ni matwelewa ama ikuna kula taliki kenda me kuna from a position of with the mercy candidate siliata ni mubea. Thank you.
Ni muvya muno mheshimiwa naindi mwanya ni waku mheshimiwa Jonathan Mweke. Ni muvya muno yasema ni mumbi wa nesa kwa masidwa ni tawa Jonathan Mwangangi wa Mweke ni mwana wa Kitui kwamba ni muketondo ni mwana msomu kasoma mpaka ngavika masters level kuna biashara ilobi najua ni munini wa Ungavana wa mbe wa kaunti ya Ilobi oyuni cha KIVILA cha Ungavana wa kaunti ino yito ya Kitui ni cha KIVILA tondo twina udhui munene na mwingi muno tunengetwe andu ma Kitui tulile kuutumia katutethia andu maitu ni cha KIVILA tondo ni mwana wa Kitui na nina utwika mwanu wa kuhakikisha itu atethia andu maitu ma Kitui tutwai maisha mo be ni cha KIVILA kia Kitui katwake Kitui kitu twake maisha maitu na tusisie future ya siana situ na nekyo kitumi tu kwasia ni sasi ya kwaka ni muvea muno na indi tutarambulika nthini wa maundu ala muvanie kwikakana nthini wa unenania imwe kwa imwe nienda tuambe kuosa mwanya tuambe kwithukisya profiles ni tumbanisye musiaisye witu na mwithukisya profile ya mheshimiwa maitu mheshimiwa Dr. Julius MALOMBE mheshimiwa MUEKE na mheshimiwa MUSILA lakini nondo mheshimiwa MUSILA nthini wa unenania nienda tuithukisye unenania kana profile ya mheshimiwa MALOMBE ni ndatika ile ku nienda kuicha imwe kwa imwe kwa kudirect nienda tuithukisye profile ya mheshimiwa Dr. Julius MALOMBE. Kiuni cha vela Gavana wa Mbeya wa kaunti ya Kitui Dr. Julius MALOMBE na uloko kita kivila cho gavana kaunti ya Kitui ungua chama cha Wiper na kana kunyuvwa kwa savali wa Keli we Dr. Julius MALOMBE no Dr. Julius MALOMBE asio mwakani wangilie mwema na kenda miongo etana ile kisione cha Ithiani cha ngwithio thulone wasua Kitui cha kati va kauntini ya Kitui. MALOMBE asomea skuluni wa musingi wa Matinyani na inge skuluni wa sekondari wa Machakos Boys ulawe kauntini ya Masako. MALOMBE ni wende na masoma mayo loki manisioni cha Ilovi kana Nairobi University. Haisomea manu makoneti economics kana ukwati kui mwaka ni wangilie mwema na kenda miongo mwanza na mwanza vala weki wengovia. Kuma mwaka ni wangilie mwema na kenda miongo nana na ile MALOMBE ni wendi mdhisi ya mwingo kusoma imanisioni kivadhukanyo haisomea manu makoneti ukwati kana economics mubaka mwaka ni wangilie mwema na kenda miongo kenda na kenda. MALOMBE asiokete bandhi ya Kenya na wadhukumia maofisini kautama mwene mdhi bandhi ya Kenya muvaka aviki ya na meyama kwenda kulika maundoni ma utati. Mwaka ni wangilene ya 13 MALOMBE ni walikile maundoni ma utati vala wanyuvueta gavana wa Mbeya wa kaunti ya Kitui ungua chama cha Wiper na kuthukuma kwa tamu wa Mbeya bandu velungu ya miaka 5. Nikana tutungi kivilani ando magitui maji ya chuma na tungiwe koma yake no athukumie ateo sisi etina ateo bagua kila kona ya kaunti kila village vai mwete miradi 15 kuina Mbeya. Mwaka ni wangilile na 17 alika Masemba ni ingi na kutetea kivila kiu ungua chama cha Wiper indi avikiana kwase kula kui gavana wa Oyu Charity Ngilu. Mwaka ni wangilile na 19 MALOMBE ni walotwa ni President Uhuru Kenyatta kwitha mwen kivila wa kamboni wa kiwu kana Kenya Water Towers Agent vala unatiye weya una kuonanya wendi wake wa kuendesa ndoto yake ya uteti vala withite eithiuka isiani kivadhukanyo sia kaunti ya Kitui na kuthose mawendi make kwi enembe ma kaunti ya Kitui na kana kumunyuma matuku kenda mwe wa nyanya ta gavana wa katatu wa kaunti ya Kitui. Dilivota vilingi wa movo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Asuno maundu amwe ma mheshimiwa naondo tondo na izini kana asuno maundu amwe ma mheshimiwa Dr. MALOMBE na indi ni wabikia na kwithukisya mwendo musiaisya na mwithukisya wa Mutongwe TV Mutongwe FM na Thome FM asuno maundu amwe ma mheshimiwa Dr.
Malombe. Na yule ndio tuwasemanya twethukisie profile yake Mheshimiwa Jonathan Mwangangi MUEKE. Tabiando ni chao tukameka kana maisha mo mathimbe. Jonathan Mwangangi MUEKE na loku kita KIVILA cho governor county na Kitui ungwa chama cha UDA weno. Jonathan Mwangangi MUEKE asio matukwana mwiwe 11 mwaka ni wangili mwema na kenda miongo mwanza na thandatu kwa ya county ni ya Ilovi. Huma wake aumeta changu ithio thwelone wasua kwa ya ndumoni na katua cholone kitio thwelone wasua va county ni ya Kitui. Jonathan Mwangangi MUEKE aendie skulu ni wa musingi wa Nairobi Baptist Church Kilimani ulawi musini wa Ilovi. Balaingi waendie skulu ni wa Nairobi School na Amina. Kuma va MUEKE ni waendie kusoma masomo mayolo kimanisoni cha Wayne State University kila kindi ya Amerika. Ingine waende na masomo kimanisoni cha Auckland okilaki kundi ya Amerika aisomea maunu makonetie ukwati kana economics. Kitui County is about 30,000 square kilometers big, which is 40 times bigger than Nairobi and about 2.5 times bigger than Machakos and Makueni combined. Mwaka ni wangili na mwanza, Jonathan Mwangangi MUEKE ni wameiseme makwenda kulika watatini na KIVILA cha kiliombunge cha Westlands kila kimusini wa Ilovi na Asia. Mwaka ni wangili na 13, Jonathan Mwangangi MUEKE ni wanyuvueta munini wa governor wa county Ilovi ni Dr. Evans Kidero na manjuwa kosa uvisi wa serikali Ilovi. Uthukomi wa MUEKE ta munini wa governor wa county Ilovi anengete kianda cha kutoa isi watandidia na ambe county Ilovi kusisia maundu malelo na ukwi wemi na ithekasi ya county Ilovi onduma na maundu makoneti amoika. Mwaka ni wangili na miongoni na ile Jonathan MUEKE asio KIVILA county ya Kitui na kuwa ni KIVILA cho governor ungua chama cha UDA vala withitwa eitwa isia utatisio ni kivuthukanyo sia county ya Kitui na kana kunjuva matuko kenda mwe wa nyanya mwaka unthi ni wanyuvani munene. Yukethia lituneithiwe na governors ele na maundu ma kiwu ni wa county government ando maitu mena kiwu mbona governors anoeli governor wa Mbe na governor wa Kele mama ndi ando maitu kiwu Dile vota vilingwa mavo kuma county ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Na hindi ni wabikira kwithukisia usuni Jonathan Mwangangi MUEKE na hindi nienda twithukisia nienda twithukisia na Mheshimiwa David Musila profile yake unakutuka ndeva hindi nienda tuwasebuso twithukisia profile ya Musila. County ya Kitui ni mwa county ilanene ilembetani ya ukamba maendeleo ma county makato iwene motongoi ula nyuvani enende ma county ya Kitui va county ya Kitui kwina ATETI ala MEYUMILITYE na kulika Masemba ni KIVILA cha ugavana wambe eula wa seneta wa county ya Kitui David Musila ongamete ungua chama cha JUBILEE we David Musila asio matuku miongwene na ana mwe wakeli mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene na itatu kwa miwane mwingi odhilone wasua mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 5 ngina mwaka ni wangili mwema maana kenda miongwene 5 nyanya hadi skulu ni wachome intermediate school mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 35 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 30 nyanya hadi kusoma masomo mayolo kimanisoni ja Bishop College kila ki Texas ni kwa yandhi ya Amerika isomea maundu makunetie ukwati na economics mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 31 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 35 Musila ni wathukumia ta mwalimu mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 30 nyanya ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 74 Musila ni wathukumia ta ndio kanala metwa district office mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 75 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 78 Musila ni wathukumia ta DC kanala metwa district commissioner mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 78 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongwene 79 anyuwa kwithia emunini wa PC kanala metwa provincial commissioner kwa ivinda yeu mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 79 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 85 Musila thukumata PC mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 85 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 89 hasa kuwa kwithia mungami wa movea wa utalii mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 9 ngina mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 93 hathia ithukuma ingi ungu wa movea usu wa utalii mwaka ni wangili mwema na kenda miongo 9 na mwanza ngina mwaka
mwaka wa 2002 anyuwa ni ene nthima mwingi ya ithio ila yetawo kwa ivinda yeuta muyumbe wo. Mwaka wa 2003 ngina mwaka wa 2007 ni wanyuvua kwa savali wa keli ni ene nthima mwingi ya ithio ila yetawo kwa ivinda yeuta muyumbe wo, na indi athi kuthukuma ingi ta munini wa spika mbungeni nene. Mwaka wa 2008 ngina mwaka wa 2013 anyuwa kwa savali wa katatu ni ene nthima mwingi ya ithio kwithia muyumbe wo. Mwaka wa 2013 anyuwa ni ene nthima kaunti ya Kitui ta seneta wambe wa kaunti ya Kitui. Mwaka wa 2017 David Musilamba tianja ndeve na kwenda kukita kivila cho governor kaunti ya Kitui indi asikula kwi Julius Malombe tina kutwa iso muthungululo wa chama cha Wiper. Pala Musila wokitie kivila ki atena chama indi anguthulwa ni governor wa Oyu Charity Ngilu. Mwaka wa 2019 ngina mwaka wa 2022 olotwe musumbe Uhuru Kenyatta na kwithia mwene kivila wa Kenya Museums of Kenya valona tie wiyawuna kuka ingi kuona nyamea ma kukitia kivila cho governor va kaunti ya Kitui. David Musila no thiukite isio kauta sia kaunti ya Kitui kwikunia malethi nikienda kunyuva matuko kenda ni NND ma kaunti ya Kitui. Dilivota vilingi wa movo kuma kaunti ya Kitui. Neto Onesmus Chalo. Isu ni profile yake Mheshimiwa David Musila na ula twendeni wa unenania wa muthenyani wa mundi na indi kwa kitumi kitatu kika otondo twamina na kutagwa na nethi watonya kubika. Nienda twambe unenani witu wa muthenyani wa mundi. Nitwisi kana kuma twethi wana katiba nzao mwaka ni wa 2010 maundu makonetie uiti ni mathe wendeni wa serikali cia mutuuko. Mheshimiwa Jonathan MUEKE ubangite kwikana ata na maundu ma uiti kauntini ya Kitui ni kwithiwa ni tuonete mathina ala methitwe bo ma uiti. Mathina ma uiti Oyu Kitui ni maingi mono. Andu maitu methi sibitali makwethia vaingwa ndawa makwandikiwa valua aimathi chemist moe ndawa ona ndawa cia Panadol sio nthini ya sibitali zitu. Andu maitu methi masaku mauthi makueni angi mauthi Garissa Nairobi mamanthe uiti tondo wa uthukumi muthuku wa Ungavana ula wikivilani. Twasia itukahakikisha andu maitu mena thina mawa tukahakikisha kila health center ka dispensary kana sibitali kaunti ino yitu ya Kitui yina ndawa mandakitali ni maive na vena machines mauthi mandu mawa machines maukunandu visa mawa ila pesa tukwata sia kaunti yitu ya Kitui ni mbingi mono na nesikone wea usu. Twasia kila constituency na tuena constituencies nyanya nitukethiwa na level 4 sibitali kana andu maitu meke kuthi kwasa kukavano Kitui General Referral kumanza uiti tondo county ya Kitui ni kinene. Twasia tu upgrade sibitali ya region ya Mwingi level 4 itweke level 5 ya Kitui onayo tume upgrade na ya Mutomo kana twethiwe na referral hospitals itatu region ya Kitui South, region ya Kitui ya Kateko no na region ya Mwingi na tuswe ya cancer center bano Kitui kando maitu makwatwa na wa cancer meka ikuithiri lobi. Tuena agenda nene muno ya kuhakikisha andu maitu ni makwata utethio mawa gumina maundu ma NHIF no withiwe na sibitali ndatika sia kunisi athela mheshimiwa na ndi Mheshimiwa Dr. Julius Malombe ungua ndatika ile nitwese nesa maundu ma uiti na nitwese nyena kuna aseisia na alameva maundu muwau ndathukuma na maundu muwau ndesa kwimanthe akindu maundu ma uiti Mheshimiwa Malombe uvangite ata kwigire kana mwene ndi wa Kitui ni wakwata uiti mwailu na uiti uvikika kana tumeta affordable. Ye nalika tagavana gasisia uimawamo
teka uitiwoka na wimwe wina kumbu kweli kutia andu mapato mawo na kuita mapato ni mawo ika na andu isi kweli amena kwato ni mawo tuka ela pinya ula mpango na ni usi kwa kweli wana community yote kusia ika na manene na